Ishabire Lambert bino mugisha niwabira ryo mujenyi mukuru hakucinga horta ya yirwe kibina cha AMDA kandi ayebembire mu kitambo cha misa akerezia ya Our Lady of Mercy aha parish ya Ibanda. Oru rubire ryo rtaya yirwa mwenda rw'ikibine iki kandi Ishabire habwira bikiriza. Umukono gwa Ruhanga takfa Ruhanga takfa kurikiriza atyo takfa umukono gwe gutahiya guta two tukweshongora abayitakamu mbere utatire kara aho tatire kara Ruhanga tatire mukono ntahwerera ari kugamba hakigombe iki ayirekero kusima habwo bumwe n'ingwatanisa Yesu yaza kwisha kusangire ni kuchaka mwahemba kwagira ki mwe bari kwemba asimira batandikiraho parish ya Ibanda emyaka igani 11 nyuma kandi yagambire ngo ekoze urumurimo okugaruza abikiriza busya. Now it's the divine intercession and divine presence on this hill is very strong. Atongwizeho umurimo gukombeka icyombeko cya parish echakanyina hamwe na no kwereza tabaza parish ya Rushoroza erukushango mu district ya Ntungamo okutaya isaba AMDA omwako gurukwija. At this point we are saying abanyibanda mwebare mnonga oyihireho kuragorra barwire kenda bishatu na bana abekigombe cya AMDA bakozire ndijo myoga twagire biganiro na bukugeza kwenegeza ibintunguka tukavuga n'iminyeto twavuga nabeji kumanya ebigambo bya Kristo ibya Yesu byagambire mu Yohana 10:10 ngo kijyango batunja amagara kandi bagatunja mbwijire. AMDA batwereza n'emiti myinshi munonga emitwaro na emitwaro y'emiti eyo kubyara eya habo batuyemti eya habo batuyemti eya eyo maka eya fruits. Amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe.